Znam i sina, puno mi je pomogao da progledam. Ne bi inače progledala. Ja sam modra i ruke su mi modre, lomio mi je vrat. Osjetila sam kad mi je vrat lomio, sve sam s njim se borila da mi ne lomi vrat. Sve osjetim kako mi glavu ovako radi i lomi mi vrat. I borila sam se jer sam jaka dok sam mogla. Gdje su vam to radili? Zbog čega? Kod kuće. Pa ne znam zbog čega. Upustila sam dvojicu, otimaju se za moju kuću i za stvari. Dvojica ušli pa se otimaju. Ste vi sami došli? Pa sama sam. Gdje vam je familija? Nemam nikog, pomrlo, sam imam svoju djecu, a djeca su mi u inostranstvu. Eto. Braćo i sestre, mir Božji, Hristos se rodi. Građanima Republike Srpske i svim onima kojima u Srbiji